Bwega muraithiri wa Meru TV tukoina mbere kwa twicokagira kairi na kagita kikatu na mbere kwa tukiriragiria mantu mara mekiritwo uritu ndeni ya mangatheti tukoina mbere kwa igwe tukimenyaga imbio yithiritwe kiendelea ndeni ya nthiguru yetu ya Kenya. Kawithire ndi na ngatheti ya The Daily Nation na ndi na ngatheti ya The Standard ni ngatheti ira chithiritwe kiaragiria mantu mwanya tu agawo rukirirwa emundi kiringatheti ya The Daily Nation murithiri wa Meru TV rugono rwa rwikiritwe urito kana rwa rukoreretwe rangi no mantu makonenie na kamunyweso baraba kunda kamunyweso kwina mawatho kana sheria chembe chithiritwe kinambere kwigikagirwa sheria kuonekana takachithiritwe kinya inyabuka ukundi kana urevi ndi ibwithiritwe bukinambere kwa bukinya inya wa akiroko kuringana na kanda yithiritwe kinambere kwekenenkanagira amawatho mama marito mara methiritwe mari magutigira ati kana bakiuga makwagirithia unyui na utumiri bwa nchobi ino mantu mama na mona kuregana na kwendia nchobi na arande ni supermarket chobi chithiritwe kende wa supermarket ende kurekanite utinchobi kainambere kwekende wa supermarket kana kunywewa na ara ndeni ya mahoteli mara manene untu bora bwethiritwe kinambere kwibukiretaga reactions kana antu bakinambere kwa bakeragirio tubu na njira mwanya kuma kina barabethiritwe bena arungu bakwendi nchobi no barabethiritwe biasharani barabethiritwe baikunda ni baingi bakiweta ati kinya ngugi chiago iri owatini murithiri wa Meru TV kuririkana ati ngugi milioni 1 kathanta mbonera iri owatini bwakura milioni 1 kathanta ithatu baingi ba Kenya baruga ngugi ino ikainambere kwigwa ikiuraga. Aya, gaturaithe tuone mbio yo ngo yithiritwe kinambere kwekira na girwa kiri mantu mama muraithiria mwende. Kirima watho kana kiri kwinyo kukwithiritwe kinambere kwa ugikagirwa ndeni ya unyibu bwa nchobi unyibu ambere kana gintu kiambere kekithiritwe kinambere kwigwa gikinga wa kana gikirigagirwa ni antu bara bakunywa nchobi kwaya kwigwa tikinyithitie mianka 21 tabathari ukaya kwigwa tikinyite mianka 21 otibateri kwegwa ukionwa wontu wakunywa nchobi. In fact otibateri kwegwa kinya wi nchobi chamagata. In fact otibateri kwegwa kinya ukinunkagira nchobi bateri wegwa muruke wa nchobi ugakumbatwa. Anyway, unywi bwa nchobi kurare mianke 18 ukerwa nchobi ni tikanywe na ntu batakinyite mianke 18 wetia thaino ende nchobi gatukunywa na ntu barabena mianka 21 years ini wetia mbo bakainambara kwa bakenyaga nchobi ino baraba erungura mianka 21 batiumba kwegwa bakendagirwe nchobi ino bethirwe bena antu kana bethirwe bari bonka utakinyete mianka 21 otili nambara kwegwa ukendagirwe nchobi. Wena mianka 25 wetia irio kubatara kwegwa ugitigagirwo kurutha advertisement cia nchobi wena mianka 50 kana 25 wetia irio ga inambara kwa ketigagirwo kurutha advert kana endorsement cia nchobi ni utakinyete mianka 25 utiumba gutumika kurutha advert ino cia nchobi. Prices na promotion mara methiritwe mara kirinchobi na kinyama discount monde imethiritwe makinambere kwegwa magiteya nagirwe kana makibanawa kwoguo tina mantu anga price ire enini anga promotion anga discount kana nchobi ya utheri utige ndo ta nchobi ya utheri kaire baba thia goshikiro kidogo goshikiro mzinga wa free utie nchobi ya utheri kaire nkare chithiritwe kinambere kwegwa ikiendagia nchobi ibatiri kwegwa ikiendagia nchobi ino kuma thaa 12 cia rukiri mwanka thaa 12 cia ugoro mwankira agu utie kwendia nchobi kaire mantu kana nara nchobi ino chithiritwe kinambere kwegwa ikinga wa kwendwa supermarket utie kwendia nchobi kaire restaurant motel ma utie kwendia nchobi kaire nara ma beach kiri public beaches nara park nara antu bathia nambere kwa gwetinda kuthiuruga kuriunga ukenera petrol station na gugu gutire na kwendi nchobi kairi nterenu
vending machines kire vending machines utie kwende nchobi kairi nagu ndeni kwina antu baretagirwa nchobi nagu buturaga nagu protein gutire kwange nchobi kairi kwende nchobi nagu protein kana kwange nchobi nagu ugu gotie gendo teku kairi kire machukuru gotie kwende nchobi kire machukuru kairi kuringana na nakanda ndeni yanjira na ugukuruka na ukigagua hii ni mia nchobi 100 gutie gendo teku kairi ukayako watu ukathukira matagaria marito makewatho na ara gukurirwa irio ukinya kirabu ni lakini gukiriagirwa irio bia kuria nuangende wewe wena kirabu yaku na gikina irio gontu gukurirwa irio ukahakikisha kwena gontu gukunyura nchobi na kwena gontu gukurirwa irio lakini utie kurira irio bantu kwena nchobi ibu mantu mama makarakari ugu gutie kwende nchobi online gutie kwende nchobi na ukoret kwirira antu mijie gutie guhoka nchobi vending machines na gutie kwende nchobi nukairi inu ico cherie chethere twikina mbere kwigikagirwo na kanda murithiria wa Meru TV Rukono tukaruthia karatatini gatu na karatatini gatu thatu ndeni ngatheti ino ya The Daily Nation murithiria mwende university crisis kwethiritwo kwina crisis na harakiri chukuru cha university no ntubo gucherwa kwa mbecha ira chithiritwo ikina mbere kwiguana babende bakina mbere kwa bagiokagiria tuyu twago karatatini gatu na no tukethira ndeto ino karatatini ge 10 Ruto na Museveni antheguruni ya Kenya amuno bakiaragiria kwingo kwa biashara na arantheguruni ya Tanzania turonire muthenya turonire ntheguru ya Tanzania yauga atiriri etikwenda mbio ndeguru ya Tanzania yauga etikwenda kabisa antu bakuma ndeguru chingi kana ndeguru chiame na gugu kwigwa bakirutha tu biashara tu nini ndeni ya ndeguru ino yao karatatini gatu no kwina ngatheti ino murithire wa Meru TV kana karatatini gatu no kwina ndeto ino chiana kanda ino chithiritwe ikina mbere kwikiaragirwa agogo muno mantu makoneni na wende bwa nchobi nkwigwe ngegutaragirie bora kwigwite karakari na sherire chithiritwe ikina mbere kwigikagirwa chikoneni na wende bwa nchobi kwa ndeto ino chionde ugachithira karatatini gatu na kinya karatatini gatu thatu na araba ingi bakuga ende ngogechiago ire atareni kiriganaga ati milioni 1.3 ngugi ikaina mbere kwigwikiuraga karatatini gatuna mantu ma university no methirito makiaragirwa arito ba university bakina mbere kwigbagiukagiria tuyitwago bakiuga ati mbeca ino kura kwethirito kina mbere kwikiringiragia bantu anene muno runi rithia na mbere kwikinenkanagirwa ni thirikari launch help na rainde ito baba kuga kana baingi bethirito bakinambe kwa baikurukagira kinyamara ikinontu gutethirito kwina guchunkona kana guchubirwa wa gutigira ati arimu ibakonenkerwa hardship allowances kiri gontu kora okubatara na arandeni ya bunge acting CEO wa TSC to Evelyn Mitei nethirito kinambere kwa gikinyandeni kana mbere ya bunge kwina mbere kwigwa kiaragiria mantu makonenie na kithomo murithiria wa Meru TV karatatini gatugana karatatini gatuthanthatu masheria chimbire chithitwe kina mbere kwigwa ikirigiria atongoria banene ba thirikari kiri matenda ikwethere twende kwina arwari rungi rweru kana rwimbia muthikiri na murithiiri wa Meru TV rwaruthiire tukina mbere kwa rukiaragiria muno rugutigira ati ukora corruption ngukumo wamba bointu bia mwingi biko inambere kwa guthikiria na wanabio cabinet members tongore bangi sheria kana bakoti amwe na ma MCA bakaina mbere kwegwa ende bakionanagiria kana bagitaragiria utonga bwago bugana ata na iritangire mwe gutira ati
iba kumenyekana n'utonga buganata na tanjira imwe ya kurwa na wamba bwento bya mwingi karatati ni kama wanja no tukwethira rugono rwa kiama kia ODM arakethire twekina mbere kukionekanaga indi kuongera pressure kiri kiri UDA na arakwithiritwe kwina mucemanio uyu wa ODM muno bakina mbere kwa bakiugaga ati ngwatano ya thirikari ino ya Kenya Kwanza na ODM etithiritwe kithithwa na mbere bora yagirite na indi na arakuringana kanyoni muntu kethiritwe gaitarie na kuga ati kwina andu alieti kwina ntundeni ya ODM bethiritwe bakiregana na kuwata mbaru thirikari ino ya broad based government niko gitumi Raila ethiritwe kina mbere kwigwa indi kirutha kaborio ya kuraithiria kana kamiti ya kuraithiria kethirwa mauge bora bathie na mbere kwa bagitikanire na UDA ibwethiritwe bukina mbere kwigwa bwikinyanagirwa tabora banganitie karatati ni gatugana karatati ni gatunana oguragani bora bwethiritwe bukina mbere kwa bukionekanaga kiri maandamano ibwegwite bugitema Kenya ithina mbere kwigwa gikagirwa ndeni ya list ya igi Kenya ni thiritwe kina mbere kwigwa gikagirwa ndeni ya list ya igi na rainde ukwerekana ati kuragano kagita kama maandamano nontu buthuku zaidi na nontu bwethiritwe bwitema Kenya ikegwa ikionekanaga yina igire nene muno kinya kiri nthiguru cia ome karatati ni gakenda ni mantu makonenie na advert ichiri aga umurethiri wa Meru TV karatati ni gakumi Ruto Museveni bethiritwe bari aga nthiguruni kana Museveni ethiritwe ari aga nthiguruni twa Kenya na ara bethiritwe bakina mbere kwa bakiaragiria muno mantu makonenie na biashara bethiritwe bakina mbere kwa bakiaragiria muntu makonenie na biashara na bakiaragiria biashara cia nthiguru ino chichiri muno ikwethiritwe kwina kuuma kiongo kana kuthwa kiongo nuntu bwa nthiguru ya Tanzania amutongore wayo President Samia Suluhu kuthina mbere kwigwa akirigiria biashara inini kwigwikirwa na antu kuma nthiguru chingi thirikari kana koti yeguru ni thiritwe kina mbere kwigwa kiregana na shoot to kill directives ya gutie kuraga bubuno ntu bwethiritwe bukina mbere kwigwa bukiregagwa ni sheria karatati ya 12 karatati ya 13 na advert karatati ya 14 ni opinion karatati ya 15 ni bicha cartoon ni onkona ile ya gogo kumira agune reta kana baro ile chithia na mbere kwikiandika wandeni ngatheti ino kumira une mantu makoneni na mbio mantu makoneni na ana imo mandikiritwa agago mantu ma CBE thaino ibwe wetwa ya CBE ya kumira agune mbio ni magerio mariago integrated science and technology KEPSEA okenda mwana wakwathirwa kirutha revision kidogo ni kwina igerio ndeni ya kateti ino na mwisho kaina mbere kwigwa igitethagiria mwana waku kwigwa akithomaga kumira ukwina mantu makona properties ndeni ya gatheti ino ndero chia kimanthiguru bado iri ndeni ya gatheti ino ndero chia kimanthiguru kwina tsunami irayithiritwe kina mbere kwikiaragirwe kurikana magnitude 4.8 ya kwinaina kwa nthiguru na Russia ntere chia Kamachaka Penosta nithiritwe kina mbere kwigitema tsunami wave kana tsunami makombe mama tsunami mathina mbere kwigwa magitagia mwanka mita 5 na gutigira ati na rahawi cross Pacific Wednesday muthenya wa Jumatano rarigo ya gutigira ati makombe maimethetwe makina mbere kwa magitagia anene muthenya wa igoro kwethiritwe kwina kwinyangika kwambi kwinyangika kwa nyomba kwinyangika antu baingi baina mbere kwa baita uturo na ara muno ntereche Japan Eastern Seaboard
guntuko na kini ndonete unyuma nyumani kurathi kukuruto mukana awotigira ati gukegwe kwina makombe mama kainambere kwa magitegia kogu nontu bwethe tubukinambere kwa bugitaragirwe ni kabolio kana kamiti erethia nambere kwekeragiri mantu makoneni na tsunami katatiniga 24 ni mantu makoni na biashara mumethere tumakeragirwa aga umurithiri wa Meru TV kumira agu ni michetho kana cheta wa games kwina games na sport ino ni games rea ukarina agu nthi ukayoragirie tuka kuthirathia time tu kuthirathia time okay gitagati uthaga agu gichetha agu kinya ku relax your mind kumira agu ni michetho na ukainambere kwigua ukionaga mbio yikirito urito ndeni ya michetho murithiria wa Meru TV karatati ni kana ngatheti ya The Standard kutena gutakagita rwiro tuinambere kwigua ni tukionaga mbio yikirito urito ndeni ya ngatheti ino ya The Standard murithiria wa Meru TV kuririkana kagitani kara chukuru chithe tukinambere kwikinga wana kinyama chibitari makiaga ndawa munini wa rais Professor Kindiki ethiritwe kinambere kwigua akendereaga na campaign chiake chia kunenkanira mbecha na arethiritwe kinambere kwa kinenkanagira mbecha kinyamugana wa chiringi 64 kiri antu bara bakubatara mbecha na kana bara batakwimvira ndeni ya nthiguru kagita kara okwirekana state ya machukuru state chia chibitare barabara na mantu mangi itikari bwega no arambechi kuinambere kwe wiki mwaga wa kumwaya pesa wetawa kumwaya kuririkana no areo mbechi no chithe tukinamba kwe kimwaya nyati kumwaywa nontu ntubora bwethere tukinambere kwa bugi ukagiria maoni nkorani kiria Kenya muno bakiaragiria untu bo bakiugaga mbere mamantu mara manyerete ndeguru mabatiko makiraithagirwa mantu makona biashara na arandeguru ni Tanzania imethiritwe makinambere kwa makiaragirwa bado ndeni ya ngatheti eno murithiria wa Meru TV aya karatati ni gatwiri Duale na ethiritwe kinambere kwa kinenkania mukana baraba ethiritwe bakinambere kwa bagi import tobacco ra ethiritwe iri na ndawa imbingi kana ethiritwe ina drugs ndeni yayo kauga kinyawa we no wakuga untu bobo watithi nambere kwa bugitigira kana health cabinet secretary Aden Duale na ethiritwe akiuga kwina makombe kathumba mara methiritwe makiya matumbako na mara mekwerekana atimena ndawa tugachita tu ndawa cha kulevya inkari sana ira chithiritwe ikiretwa aganthiguruni ikirikanaga ati ni big people yani ni big people bethiritwe bakinambere kwa bagitigagiria untu buchi wikithongagira Duale kiaria kiri bunge kiri kamiti ya kwariria mantu makonenie na ngukona ethiritwe kinambere kwa kiaragiria untu ubu akiuga tithi nambere kwa gitikagiria kuthongira kwa makombe mama kana kwa ndawa inonkari chekurevya anthiguru ni nontu chithiritwe kinambere kwa kithukagia ana karatati nikatuthatu no tukwithira amantu makoneni na unyibwa nchobi ingutari nthetu ino chionthe utakinyete mianka 21 utithi nambere kwigua ukinyunyaga nchobi murithiria wa Meru TV karatati gagatuthatu no kariritie nthetu ino chionthe ikoneni na unyui bwa nchobi karatati ni gatuna metho monthe ni kiri munini wa rais Professor Kindiki na arethiritwe kinambere kwa kinenkanagira mbeca kiria Kenya kiri mwingi waleas kana kagitani wakara kwerekana state ya barabara state ya bichibitari ya kithomo makayethirite kuinambere kwigwa ikithukanga karatati ni gatano kariritie mantu makona munini wa kana mutongoro mugongo President William Samuel Ruto na mutongoro wa nthiguru ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni arethirite ari aganthiguruni muno bakiaragiria mantu makoneni na biashara cia nthiguru ino iri chire karatati ni gatuthandatu kariritie bura thirikari yigwite kinambere kwa
kibanga banga utigira ati ni kuregulate kanisha kana kanicho chiko inambere kwikira ithagiro muno kengo kwebukana na makarika tamana twathie nambere kwa tukio na nara chia kaura yetawa chia kaura shakahola ya meta chia kaura nonti chia kaurirwa makarika mara mathie nambere kwa makionekana na ara chia kaurirwa na ara chia kaura mainambere kwa magikanda na wanamo nonto imethirĩtwo makinambere kwa maicokagia nthiguru na nyuma public officers indi bethirĩtwo bagituĩka bald kuri state contract rũgano rwa karatatinĩ tunana uyu ari KDF ex KDF officer nethirĩtwo akinambere kwigua kingagĩrwo mĩaka 20 nuntu bwa kurip kana nuntu bwa kuwata Kenya mwekuru nara ntere chia kana nara nchera tuonike borichi ni awate mwekuru Kenya na ragituo ni keborichi bwana nuntu bwa kurigario bwe kumira wimbi yoto kwethira mantu marimu marirĩtwo karatatinĩ gaka ga 10 karatatinĩ 12 mantu ma asuluhu aretherete akinambere kwigua kiregana na biashara chia ira nini kwibikipta wananto kuma nthiguru chingi na kumiragu murithiria kwina opinion chithiritwo kinambere kwikiandikagirwa kumiragu ni mantu makoneni na biashara kumiragu mantu ma shipping maria ugu ndio cheki manthiguru chinambere kwikithuka karatati ka 23 na kumiragu ni advert kwona ithukite karatati ka 25 karatati ni kaukangi kathukia mantu ma real estate murithiria wa Meru TV na kumiragu ya real estate chia inambere kwikithukia mwanga karatati ka 31 twathi mwanga 33 advert chiendelea mwanga karatati ka 45 kumiragu muthia niaga ukainambere kwa kithagira michetho murithiria wa Meru TV kwogu umagaruka wegurira ngatheti yaku no kainambere kwa kibonagira imbio yongwa yithiritwe igikirwo uritu ndeni ya ngatheti ino meothi kuraya no ntu kagitate kuraya inguchokera tu inambere kwetukira ithaga mugongo no werekerete ata na ukarakarangi ata tukaiwa tuwatanete na ageni betu gurukirwe munde ikengo tukerageria mantu mwanya makoneni na mwerekera wa mugongo huko ni Meru TV.